أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إيروش أمدي لسر حياة مالباتي ببيبن إن شاء الله تعالى. سبب ويكو من أف مجار إيروش هالبجارت كو بتجربيان نباش موسى بيجن قالك مالباتين كتينا آوا كرن جيان النح زواج النح كتشيد بن دماكو بي بنجهن دماكو بي أساسا وأساسي خويا كي معنوي بنجهك خويا معنوي كو تننا يعني بقوتنا كدن كوش حياتا مال باتيرا نا مادنا لي دس بوي حياتي دكن بشتي دمكي جبركو بنجهتن أساستن لسر حريه هاتي أواكرن لسر زمينك نحشك نخورت هاتي أواكرن راسيا خوا نشان ده جه هر دو هیلا ده جی تو دنریکو حرفین شد به ده درزه و داویه خود محافظه بکه او حیاتا مالباتی تیک دشه داد که یعنی خیر تینامینه بالنیتا کو ببه مینا زمینه که مینا چارچوه که مینا دایره که تنگ یا کو بینا جنتی بهشتی کو جیتی تو دنری کو جوان ما خورتین ما پشتی وقتا کی کن تیدگین کو دریه جهنمی دوجه عذاب شکنجه لخواه کرنه نج عالیه تحمل کرنه حفدوده نج عالیه بدسته گرتنا زارین کو بدوان كتن يعني كدي بدوان كevin نج عالية أخلاقية كو قيم وان تشتكي وان حفدود ناقرة تشتكي وان مينا مالباتك اللي سر نقابه له كو موتيفاسيوني بدا خورتيه كي بدا وان كو حياة وانا مالباتي بمشينا بردوان بك ده حياة وان ده نامينه تبا تشتكي مينا إشكنجي مينا زوراكي مينا دولتك تدي تعديل تدك والظلم تتكرن تو مجبوري تعاد كنا دكفر وشك وها نقاش بشتي في دس بيكي از دس ب آيات كريمة دكم د سورة النساء آيات يكي كم هما دس بيدك دفيجا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قلي إنسانا اتقوا ربكم الذي ربي خوا بترسنكو خلقكم من نفس واحدة كو هن شاكرن هن در خسن هولي آنين ميداني جي نفسك وخلق منها زوجها حف باراوي يعني وي جوي شاكر جوي نفسه نفس شاكر اكو دي لبر برانبري وي لهمبري وي بأوجي جي هذا شاكر جي همان دسي در كتنا نفس شاكر يا همبري وي نفسه شاكر يعني جوت آفران جنو مير آفران وبث منهما جوان هردويانا إجاري بلا فكر رجالا كثيرا ونساء تبابك وقال لك جن ومير رجال زلامة نساء جنة جوانا قال لك جوية جوتي هاني زي ذكر خده تعالى واتقوا الله الذي جوي خداي بترسنكو
حدودê wî xwedayî bizanibin ku di wê çerçeveyê de tev bigerin ku çerçeveyeka îlahî a xwedayî de tev bigerin hereket bikin ku tesâelûne bîhî wel erham ku hûn ji hevdû dixwazin û ku hûn pê li hevdû merhemetê dikin. تساءلون به شتينا بيرا مرف تشتكي تو محتاجي تشتكي كيمانيكك دي تدا هيا و توي كيمانيا خوا دخوازي تمام بكي و تجهنكا دخوازي. والأرحام هنك محتاجي شفقتي مرحمتي دلوفاني هنا و أول جمتها هيا إيه هم برتا محتاجي ويا و تو بيرا دكي اف هردو تشت دي حياة زواجي بخده. إن الله كان عليكم رقيبا قد تعالى إيكم مراقبة و كوة وكاية جوت شكرية جنو مير شكرية كم الباطا بشو كان بيجن جويدة سبيدك دي مراقبة دي دما كون دي زوجن نكوة دست بكيف وزوق شعهية كر وني كيف بكن بهبدو حتى جيكير لي دائريك جي دائرة امتحانية صالونك جي صالونن آزموني امتحانون الويدري تين جربانن بكي جنب مير بجن تيتا جرباندني تيتا آزمون كرن امتحان كرن راقج عفديري وكيه كيوة تماشا دكا كاوني كيه چواتها بگره. إن الله بيگومان خدای کو تمامي صفات كماله خدي وانا عليكم رقيبا يعني وك بيجا مبن إما تشتكو جناف جوردا كل ما بنا رمي بيج مرفتنا إيوه كو جوردا المدنة رم خدي تعالى الجهتنا أنا نجبوك أم باشتي بيجاجن دوي عليكم رقيبا جوري ودا تشتكي كو جور لتد نرى تب راسي بازدي تب چپي دا بازدي بپيش دا پاشا كده هري وكايد چورا كده وجور دا لناف چامي تد نرى تب كده داري چدكي هاي وجه هر تشتي تد تب كده داري چدكي چوات هر دگري هر تشتي تد بني كنترول دا عليكم رقيبة مراقبة بردوامة وبذاتي خواه وإيكو هن وقت جوت شاكر بون نيرو مي جنو مير شاكر بون أول مراقبتك ب تأخذ وين جهدو و بترحمه بمرحمته تساءلون به والأرحام بل تساءلون به والأرحام دفردا وقت بيدندكا مسارية بالنابي خدي تعالى أو زلام البيركي حلال دبه ده حياة طويعة دنياي ده نزيكترين شخصي كو كاره نزيكي وي ببه بدان عوي ببه هر أواي جروحي و مروانتي و جسماني و كو كاره هري بيت نزيكي و أو زلامه أو بيركي دي ساكو هري بيت نزيكي جيانا زلام بويا كتي حياتاوي وساكو تشتيكو قيمترين تشت الجموية زاروكينوي يعني زاروكيوي همبري عالية ويا دني اگر ام ايجا او دو جوتين كو بسايا زواجي بون يك كو ام بكن دو فلقة عالية يكي راسين بالزلام به يچپي جنة عاليكي زاروكا زلامه نمونا وان قهرمانين وان لهنگي واني حياتي باوي وانا لآلية دني آلية واني دني ديا وانا تربية وان پرورده کرنا وان شيرة ديوي جوي إنساني يعني جوي إنساني نزيكترية تا تنية
و ایکو بیتر وی دلی خواه لسر اوی که نزیکترین تایه زاروکین تنه بخونه پرچه تایی دنه بیتر که دی لسر وی تشتی که تو لسر دی ایشی و مقاطعی و لسر درجفی که بیتر وی پی بیشه پرچه کشته پرچه تایی دیتر ننه کسی که نه آپی وانه نه خالی وانه نه پیرکا وانه نه کارک وانه کسک جدی و باو بیتر بزارو که خواه ناحسه بر پرسیاریش نکاره بگره دوی چرچوه ده دماکو ایجا تیکلی و علاقه کو چه بون مرف زانبه مرف دست به حیاته که چوا کریه دیسا ده همان شکلی ده دماکو ام دزوجن دوی های ما جهبه کو ما دست به دانینا آواکرنا مؤسسه هری گرینگ ده حیاتا دنیای ده ما دست بوی کلمه او مؤسسه دانیه مؤسسه زواجی دست بیکا زواجی جایزه کو انسان شاف حس کربن هف دیت بن کیف وان شاف راحت به جاذبه چه بو به عشق و اوینک چه بو به وان بر به و کشان دیه حکمتی و هنا خود تعالی حتاکو و حیاتکو زوری و زحمتی و فداکاری کو تیدا لازمن بیت دست بکرن وی باری گرام بدی سر پیخه خوشی کسی کو بر بوی حیاتا تبکی و به هفدوره بمشینه برور و تشویق بکه چیه چما او مؤسسه او قصا گرینگه دست بیک اوی ما گوت وکبی عشق و اوین و حس کرن و کشاندنه جاذبه اکتی هیه لی آرمانج نه اوه آرمانج بردوام کرنا نسلیه مؤسسه مالباتی نبه زواج نبه جیان تیک ودشه جواد تیک ودشه قرلوانته پیر دبن نسل خانه ناکه نسل خانه ناکه ده ایجار از مثال که بدم اگر کو زاروکه کوی الجم مرف چی بو بفکرین کو تنی چاوی نوی نابینه دی او باوک مستعیدن آمادنه کو تمامی هبونا خواهد دکاره بملیون آبه بتریلیون آبه گور هبونا خواه صرف بکن اگر که هیوی هبه و چاوی وی زاروکی رونی تیک هبنی اگر که کربه دیگ ناشی آماده نه جبو که گوهیوی ببهیزه سروته که دین کوتی باوی به نکاره بمشه آماده نه هر تشتی خواه صرف بکن داکو بکاره به وک حوالی خواه باز ده بری بشه سرنگی خواه راسته اگر پوچ به حرکت تیکوی تف بگره وک نورمال و هکذا لال به جبو که دو گوتنا بیشه کاره به بپیوه آماده هر تشتی خواه فدا بکه جبونا مروفکه بالتمام بیکی مانی نسقط یعنی مروف دیو باوک آماده تمامی ثروتا دروی دنیای ده هیا صرف بکه داکو حیات خواه وی انسانی هانی وی زاروکی هانی بشون ده بگره و ببوک مروفکه نورمال دماغ مرج وی هیره ده ده پیوه بني شخص قيمتي وي مادي كدركت چه درجه كو هنا شفقتك الدنيوي يعني ديوارك آماده يجبو كو نورماليزه كرنا وك مروفكي نورمال تيكوز دست بحياتي بك إجاري خود تعالى جبو إنسان شد بيجا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بابي منو درجه كده إنسان كون خود تعالی انسان خستیه مرکز حیاتی مرکز جیانی ناوندا جیانی مروف تیده دوی ایکو صنعتی
هەری خوشک کو من چێ کریە، هەری تێکوز کو من چێ کریە، هەری کۆمپلەکس و دناو هەفدە و گرانبەها کو من چێ کریە ئینسانە. ئەحسەنی تەقویم نە بەشەرا ئینسانە، نە چەرمێ ئینسان و لە هەفهاتن و خوشکبووناوی کو نەهدە ساڵە بەرخوادە داویە قەرمی چۆک لێ دەکەن نە ئەڤە بسەدان ئەو دەرونیە ئینسان کو هەفگرتیە کو حسیات تێدا هەنە کو ماکینەین و ئالات و ئاڵاوێن عەجێب تێدا هەنە کو کارە کائیناتێ علاقا کائینات و ربی کائیناتێ ئینسان و ربی ئینسان و هاکەزا ڤان سڕێن معنەوی کو تێدا هەنە ئەف ئینسان چێ کریە دوێ موی di şeklê herî xweşik de herî mukemmel de têkûz de ehsenî teqwîm de min wî çê kiriye û bi heyata zewacê em sebebiyet didin yan jî qesd dikin bi îradî yan xeyr îradî li hemberî me netîca vê zewacê dê zarok bi pê me kevin. Ev zarokê ku Xwedê Teala xistiye İnsanê ku xistiye merkeza heyatê navenda heyatê jiyanê û kiriye armanca ku ev dinya bi vî şeklê xwe bi temamê van qanûn û qaîde û huner û senet û nimet û tiştê ku heyî ku hebe da ku mirov bikaribe jiyaneke têkûz di heyata dinyê de bimeşîne. Baş e? Em ê bên ku ji vê derê însan di şeklê herî mukemmel de xilqeta wî ji derûniya wî ruhaniyeta wî qabiliyetê wî û derveyê wî hatiye xwiliqandin û gava pêşî jî bi zewacê pêk tê. Ê baş e eger ku waye ew însanên ku gava xwe davîjin zewac an min ji perspektîfa mislimanekî ve ji dîtina ji hêla îslamiyetê Qur'anê û armanca xwiliqandina însan ve em li meselê nerin ji nûmer ew însanên ku gav avîtin heyata malbatî zewacê çi qas hazirin ku amade ne ku bi destê însan bigirin însanên ku dê dest bi azmûn û îmtihanê bikin wê muxatabê îrada Xwedê Teala bibin wê bi destê hin mexlûq nabigirin wan ji heyatê re hazir bikin amade bikin ku bibe muxatabê Xwedê Teala muxatabê azmûnkirina îmtihankirina Xwedê Teala naskirina navên Xwedê Teala tevgerkirina li gor îrada Xwedê Teala. Baş e? Dê û bavên ku dest bê heyatê kirine heyateke nuh ava kirine û zarok li bendî wan e nesl li bendî wan e ku Xwedê Teala ji çêkirina wê neslê temamê kaînatê dora wan gerandiye kiriye xizmetkarê wê ewkê wê çêkirinê wê xulqiyetê wê afirîna bilind paye bilind zarokê me keçikên me dibin lawkê me dibin çi qedir dema ku gav davîjin heyata dinyayê yan ji em bixwebin îrok em ê bên emrê me berkatibe sewiyeyekê çi qasî amade ne ji bi destgirtina însanên ku dê bi dû mekevin ku em ê wan ji îrada Xwedê Teala re amade bikin ji tehlîlkirina ev kitêba kaînatê re amade bikin hazir bikin ku dê hissiyatên xwe yên maddî û manevî înqişaf bikin di vê heyatê de û em ê ji rêl ber wan qabiliyetên wan vekin ji aliyê perwerda xwe ve çavê wan vekin bi şeklê herî xweşik çawa karin mejiyê xwe eqlê xwe bi kar bînin gotinê çawa karin bêjing bikin a heq bibihîzin îtaat bikin a xerab bihêlin û paşê xwe bidin ji gotinê kîja karin hilbijêrin muamelatê xwe pêşî bi Rebbê xwe re wek însanekî di hundirê malê de û bi der û dora xwe re em çi qasî amade ne
دەستێ وێ دایکێ ماچی دکم کو ئامادەیە ji bi destgirtina wan zarokên ku wê li devê gotinek ku ji devê dayika wê derkeve xwe dayî bendî wê hereketik wê bibe wek dembikekê di heyata wî însan yan wê însanê de ku wê ter bigere gavek ku davêje ji li xwekirina xwe de ji gotina xwe de ji li kê deraye ew însan heyata wê çawa derbas dibe ji xwarin û vexwarina xwe ye ji her tiştê xwe ye hereketên rûyê xwe ye ew însana ku amade ye bibe mîsaleke nimûneyeke têkûz ku di huzûra Xwedê Teala de ji ber wî zarokî yan wê zarokê şermezar nebe ji ber nereve ku min heqê vî zarokî yan vê zarokê nedayî wê bi qirka min bigire wê pêsîra min bigire bê çima tu nebû nimûneyek xweşik ji bo min ku el ser fitret bisekirim dara jiyana min awayekî xweş kat bide çima te neheşt destê wî xortî maşî dikim ew ê ku biryara zewacê daye ku amade ye hem bi destê wê xanimê bigire jê re bibe bav bibe bira bibe pişt bibe kaniya şefqet û merhemet û destê xwe serê wê werbide wan zarokên ku bi duwan dikevin bibe bavekî mîsalî di heyatê de me destpêdekê de got piştî demeke gelekî hindik difelişe têk dişe çima li qanik nerîbûn qaporta nerîbûn keç kêfa wî ji xort retê û xort kêfa wî ji rûyê wê dîmenê ku dîtiye tê û divê esîrê de pirê car ew jî mask li serên yanî ne rûyê rastînê em ê bên bi boyaxa û vir de wê de ew jî veşartiye ew jî dertê holê ew caize ku di roja pêşê de ew şewqa hanê ku sûretê rastîn nas nekiriye ku bitefe bi temamî bitefe lê sûretê binê çerm bil esas wî sûretê manewî wê terbiyahan wê tegihaştinahan wî ser çi esasî mezin bûye ew manewiyata ku şexsê manewî ku derket hemberê wî însanî wê însanê dema ku sûretê rast xuya bû ihtimal heye keç li pêşverî xwe cenawarekî bibîne kur li pêşverî xwe dêlgurekê bibîne Xwedê mihafza bike ku bi temam her tiştê xwe ku ji sıfetê dayîktiyê ji sıfetên bavîtiyê dûr ku bibîne û bibêjin me çi anî serê xwe û bi vê sebebê ye ku heyat têk dişin heyat têk dişin bela wela dibin bê ku heta guhê xwe dabin wan zarokên herî girîngin ku di heyata wan de ku dê çi bê serê wan ji aliyê hem perwerda wan de mezinbûna wan de pêşketina pêşxistina qabiliyetên wan de loma ku her mirovê ku zarok li dûîne xwedî berpirsiyarî ez wê ji nefsa xwe re pêşê dibêjim û ê ku xwedî ihtiyac dibînin ez ji wan jê re dibêjim ku berî ku zarokên xwe mustaqbela wan pêşroja wan siberoja wan a ku dinyewî ku bira bibin axa bira bibin paşa bira bibin memûr bira bibin xwedî meaşekî heyateke layıqî insana di kêfxweşî de rehetiyê de berdewam bikin temamê taqeta xwe ji dêvla ku bidin wê û dîplomayeke tê xin destê wan û avayî êdî me heyata te xelas kir û dîploma te heye û meaşî te wê hebe ji dêvla wê divê qaweta xwe ya herî mezin bidin ku li hemberî wan însan heye yan tune xalikî însan heye her naveroka wî însanê ku di destê wan de perwerde bû
چییە؟ چ تخم د حیاتاوی دا ژیاناوی دا چاندن؟ ئەف زارۆکێ من گیهان لایقی باویتیە ڕۆژێکیش ڕۆژاک و بزەوجە. ئەف کەچاک من ئەو گیهاند لایقی دایکتیە کو من ئەو گیهاند قاس کو ئەبسەر دەرسێن وێیەن خوێندنێن وێیەن دبستانێ مەکتەبێ مەدرسێ پێر شەر دکم بوارە شەر دکم دکەوم قرکەوان جو عالیە معنەوی دا ئەز لوان مقاتەمە نەمقاتەمە ئەز مقاتەمە کو چ د بەدەنە وان معنەوی دا ڕوحانیەتە وان دا دچینم یان نا. ئەگەر کو ئەم vê زەمینە ku zemîna heyata malbatî ye a ê ku xwedî kurin ê kurên xwe ê xwedî keçin keçên xwe ê xwedî her dona ê her duya jî ku vê zemîna wan asasê wan baş daneynin têkçûna jiyana wan a malbatî ne tiştek sirpîz e. Esas jî tune yani vên bi Tirkiye de bataklık li ser çıravê ew kahanê خانی هانی آوا کرنه بینای هانی آوا کرنه نممکنه که راگره تختن هاو قسنه موقتا بلند خیادکو چار دیوار خیادکن وی دا که زمین سسته تنه زمین تنه وقتی که زمین تنه با وی دا که جبر ویه که دما قدر سر ناوی خواه کوه سر ناوی خودی تعالی کوه وان لخواه حلال کر ولی هفدو حلال بون جوی بترسن کو وند مراقبه وی دنه زاروکین کو دوی او کیدن ام بگیرن و ام بخوا کو امن ایکو ایدی هاتنه وی سویه کو مستوا بینگاوا زواجه گاوا هری مهم که ام بفکرن بری کو ام مصرفین دعوتان آماده بکن حاضر بکن بری کو ام جهازین خوین بوکانی حاضر بکن دوی ام خوش باویتی و خوش دایکتی را حاضر بکن باویتی و دایکتی را حاضر بکن ام کارم ببین نمونه جی انسان را یا نه ام کارم بدسته انسان بگیرن وی انسانی پیشتا بخن یا نه نخواه اف مؤسسه و گافکاد مدابر مهمترین مؤسسه گرانبهاترین مؤسسه یا کو ام دي سببيات بدني كمدانية بهفدورة از پیشا پیشی بکره و مؤسسه دات یعنی شریکه من کیه یعنی پرکی وهبه هلبت ونی 150 جاری بپرسن اف شریکه منی که از پری خوی هجاد ناف دستی ویخم و زیر بکم شریکه سرمیانی خواه کیه دکاره گشت بعرضه دهاره یان امی زیده بکن دی 150 جاری که تو ناس کی وی ناس دکه تی محقق جیر بپرسی 100 قاطع حزان قاطع خو جوی مؤسسه مادی گران بهاتره کو تو بزانبون دست بوید کی لما کو د فقه اسلامی ده دبین د اولویات یکجه تدی قالك شرطي وی هنا عقل به حکیم انسان نه دینو کی به انسان کو تو پر زوج نه دینو کی به عقلی وان تمام به وهكذا لی پیشترین او کاوی یکجه پیوانه و دینداریه او انسان خودی ده ترسه ناترسه حدودي وي هنا تننا حدود ربي خو ناس دك ناك هذا ديا كفو دي وكهبن كو قاربن هذو قبول بكن امي بن ند دنگا هفدو دبن ند مستواك سوياك ده اصلك دبن هم ناقش نجاركي امي بيجن زلام لگور خود پیوه تشناد بیجه لی سویاج جنی کچی د صفری ده تشتکی که هما دویل هفته که تشتکی که مفهومین تیگهین که بیجه تشکی جی فهم ناکه یان دایک دکاره وسابق زلام دکاره حاشا کره کی خواده به او د پیوه تشتک نش خو فهم کریه نش حیات جیانی فهم کریه نش تشتک خانماوی هفجیناوی د بیجت تشتکی جی فهم نخو اف انسانی که هفدو نکارن ده هفدو بدیوه او یعنی بیوان او که دکاربن ده هفدو بگیجن وقتی که نکاربن ده هفدو بگیجن ندوی آستو سویه دابن
سبب بروبلمك دي حياته وانا دركبه باش زانبك نكار نوي چاره سر بکن هفدو فهم ناکن يعني دنگ ناچه ایدنه ناگیجه وی پروبلم بمینه دوی دنگی وان بچه هفدو يعني ريكك نابرا وان هاتب آوا کرن ري عقلي تيگاشتنه کو کاربن رونين جحسياتا دور پروبلم يخواه چاره سر بکن حيات تجا پروبلمن اي وان هنا اي زاروكي وان هنا اي مالا وانا اي وهكذا اي خواه خدي كرني هنا پرم مهمترین جی ای معنوینه جبر ویا که خو آماده کرن بری زواج جبوک ام کور پوشمان نبن يعني قال لك كم فان شيرتن اساسي كل زاروكي خدكن كوانج زواج را آماده يعني مخابن آماده ناكن يعني او لاوك لبيا كو يك كابورتا وي مبين صورتي وي چرمي وي رند كوجي حسبك بوري وي نظام شي والكاش لبيا كوركي وري إدما وقت ما قلت دركب راسي درد كبا تيقدشه دوی دجمنترین تشتیتا کدنا برا هردو هیلی تدای میبینی نفسا مره میبین شو اكو دجمنه مره د حياتا زواج جيده میبین دما کو مره نلگوری هفدو به دوری هفدو به تدبینی که دجمنه خسی حياتا خو تدبی دجمنه هفدو حياتا تدای نزیکترین انسانی بدناتا سنگا تدا ون سنگا هفدنه دجمنه تا ونجاش نهفدو مستحاونك دا خوازي وناك بري كي الشرقيه كي الغربيه روجلات وروجابا هذاك بالي كي دشا جبرويه كي ام بنقها قا ودا خوازا من شخصي اوكو ام اساسي خل لسر قران اساسي دا خوازين الهي افا بكن اساسا كي خدايش قرا افا بكن اراده خدای تعالی هلبت دسر اراده مريه ام اراده مبخوا وك بكتنا مبجن چلوساندنا وان كيزكي بشوي ويد كيفن وكويبه اراده الهي وك روجيه تشبيه ده غلط نبه ام اگر دو خازم بر خو ببینن بر مالباتا خو ببینن پیشیا خو ببینن اساسا کیش خو ردینن لسر اساس اسلامي سر اساس اراده خدای تعالی کو اوجد قران ده خدای تعالی نفس عمده وان گوتنا تطبیق کنا بکن نصیب من وحمود دي بابين كو اف گوتن دچن وان خورتين كو خو آماده دكن كچين كو خو آماده دكن جبوجيانا مالبتي هنا كو دست بينكن حبكي جو هما بكيماني خو تبدن ديتي شيه باويتي شيه اهميتا انسان شيه ازي چوا بكيماني ذهنا خو آماده بك ازي چوا كاربم وانزاروكا پرورده بكم تربيه بكم بينم جيكي آستكي مسؤوليتا هم بري زلامه من شيه آويل هم بري من شيه وهكذا خو روحا وعقلا وبتجربي خو آماده بكن جوانا بكاره داكو اساس مالبات ما تيك نتشن خرانه به رجع مجوا افا يعني تيك چونا قالك شركات عطاري بسدان تين قلت ليه تيك چونا هري مزن دماكو مالباتك جحف قطيا هردو بردان زارو كوان للراستين مان تيك شونا هري مزن او تيك شونا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين.